Yeah. Mandlo. Natala. Ninathe yini khona? Ngizozwana manje okunye akumelanga ukuwomisa iqina. Ya ukuthi nginatha angikwazi ukuthi yini ngitshela ukuthi yini na. Yini nale? Nginatha. Anja ukutshela ukuthi natha lalela angikutshela ekuseni. Angikukhonga ufika ke umuntu natha ngazi ukuthi natha nginathani. Nginathani yini nale? Angivuke ekuseni uyakwazi ekuseni benyenga. Bani ngitshela ekuseni ubuyephi but ubuyahambela into zakho ungahambelanga into zami. Akuphuma uhambisa idoti yakho kodwa usiyabuya umphathela amanzi kumele mina nginatha amanzi. Ngiyakwazi ukuthi nokuthi ngawazi. Uhambela into zomuzi wami yiko ngiqinisa umuzi ngicela ukuthi unathe la. Oh so mase usiyaqinisa umuzi uhamba wena. Mina utshela wathi uhambisa idoti yakho ungitshela ukuthi uyaqinisa umuzi wala. Yabona angeke uhambe uyeqina uyelokhu uyeqinisa umuzi wani mawuya lapho ukuphetha amanzi sunginikeza nathalana mina sokumele nathi ngoba unisho njalo akwazi ukuthi ngamanzi amandlo lalela phela lalela zwisisa ngutshela anti ngisuke lapha ngahamba anti ngitshela ngathi ngisabhoda bhoda ngahlangana nabantu ngenhlanhla abandilayela ubabonga nje ongathi strong yeso angifuni ukuthi lami into le ukukhuluma ebantwini ukuthi wabe ngibhoda bhoda so uzicathulo kahle bafika bambamba ukuthi nje lo gangi ngifuna ukukhipha isidumbu phansi anti ngase ngizicela ukuthi ngiqinise mina lo muzi wami makhosi anti lalela phela okunye ngicela ukuthi unganyengisi ikhanda andingazama ukuthi uqhasisele mina ngitshelile izolo ngibeke kwacacalana izolo ukuthi mina angingeni ndawo awukwazi ungibone mina ngudonsa ngikusa ukuthi uyephuza kona nabo sicathulo ubusuchitha utshwala babo sicathulo manje usubuye usufuna ukumfaka esifazi sokunikeza amanzi ukuthi nginatha ngikwazi nokuthi amanzi mama angingeni ndawo mina uhambe uyitshela nomakhosi akho la ukuthi ngiyalila ukwanatha amanzi la ngiphuza lamanzi akho isithi yaphuza uyanikeza usicathulo ngithi lula lonke mina I've got nothing. But sesilwa lathi sonke phela umuntu lomfazi wakhe. Angisekhulumile sesilwa lathi sonke. Ula lathi sonke. Ula lathi sonke. Angi njengoba ngitshelile mina. Bathi ngiyala ngithi amanzi ngiyafuna ngeke nganatha. Njengamanzi khona vele ngiyafuna ngiyagomela ngeke nginatha amanzi lawo. Angikwazi ukuthi ngawana afakwe. Yikho phela yamenzama ukukutsho khona ukudlalela amandlo. Masenze ezinye izinto kumele ukuthi sizwane sibamba. Uyabona umakhosi ukhulumile wathi mabo ukuthi kumele sizwane sibambane bekufanele ukuthi ma usiyalungisisa umuzi uhambe nami njengabantu ababambene abazwana naye angeke uhambe uyi1 kodwa usiyabuya ungiphathela amanzi but anti yakwazi ngihambela emergency phela le muntu angeke ukuthi idoti yakafaka eplastikini emergency so wona uright ukuthi wena ubona uright ubona into encane so wena idoti yakho le it was emergency vele ukuthi sokumele ukuthi ugijima untsaro ungantshela ukuthi hayi ngifuna ukuyalungisisa nomuzi siyabuya ungiphathela amanzi so mina sokumele ngiyanathe ngenxa ukuthi wena uhambile lalela umakhosi ngikwazi kanjani ukuthi ukufakeni lamanzi so mina ngakufakela umuthi ngakufakela ipoison ipoison ngufakele mina umuntu angeke uzamthemba umuntu oyenza kanje ukuhamba umuntu phela angisakwazi ukuthi uphelele kahle noma kwenzakala angeke uhambe ukuthi idoti yakho ubuye ulalile the whole night uvuke ekseni nango untsaro siyenyangeni manje sobuye umphathela amanzi yakwazi ukuthi kunani khona manje usuhlanya sengihlanya mina ukuthi ungikangele uphethe ijagi nango natha amanzi ngiyakwazi ukuthi amanzi hayi awungeke mina lalela mandlo amanzi la is it yasinathela wena uyachitha unikeza uzicathulo angazi phela ukomisa ikhanda yakutshela ungamfela lapho uzicathulo ngakugadla ngiyakutshela ngiyakuthatha ngofucelekile bazobona bakwenza ngiyakutshela uzobona kahle ukuthi umpida sonyama wena ngibona ngathi noma ungakhuluma ukuthi namanzi angeke nyanana umpida sonyama uzobona ba ungitshele kahle ukuthi umakhosi wathi siyaphuza amanzi uphuza sensiyagebhela lokho anti so ukugcwalisa into engiziko umakhosi lento zokugetbela nkosi yami so mele ukuthi ngenzele ukulahle igceke khona into esirongo ngawe ngiyakutshela khona into uzobona kahle anti uzobona umpida sonyama ngabona ukuthi wena umthatha ngenye indlela umthatha